الحمد لله الذي أنزل علينا أحسن كتبه وأرسل إلينا أفضل رسله نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسيب جلب تدرب الإسلام تقاتي كنتاه باو إيتو دي الله رب السماوات والأرض jarne mo kanko Allah tagudo en o moƴƴi e meɗen o waɗi en julɓe kiɗen juula en elaɗo meɗen Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam e kala ɓen iwtirɓe ɓaawo maɓɓe ha ñalande dargal ɗen toro Allah yalla waɗo en e maɓɓe amin. Allah subhanahu wa ta'ala o dalika qur'ana makko ba'da auzubillahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim o dali wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun mi tagirali neɗɗo e jinna sina fiyoɓe rewan ko ɗum waɗi haray hande iɗon andi faamugol andugol Allah ngol e maraka ƴetten ɗum ɓuri honto ka deftere makko nde o tippini nden nde o wi'i nden zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin on say noon sen ƴettiɗon en ƴoogiɗon ka ɓundu on say noon sunnanelaɗo on sallallahu alaihi wasallam woncitana en noon holla en joni ko ni gardeten ko ɗum waɗi haray no haton jini kadi ka faamen nde ɗo deftere Allahu rabbus samawati wal ard haray bi isnillahi ta'ala ko ɗo hande ƴettuɗen sura goto tawaɗo e suraji ɓurɗi mawnugol ɗin ka qur'ana sura tawɗo julɗo kala no hani hunjagol oɗo sura en yiyay ko fi hon ɗum waɗi kala julɗo no haton jini e jangugol oɗo sura faama mo hunjomo kadi anda ko woni ton sabu honɗum sabu nafoore ko o maran ma kon aduna e lahara hara no tawa taho e moƴƴere oɗo sura yewten taw ko sura hombo ko suratul mulk mo wiyeten on enen suratu tabara ko fi on sura falɗen ɓanginde seeɗa biru ko Allahu rabbus samawati wal ardi andintini en fi no gasa Allah nafira woɓɓe goo ɓe ƴetta sabu ɗum ɓe wakkilo ɓe janga oɗo sura ɓe hunjomo ɓe firamo kadi ɓe anda ko wi'i ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki oɗo suratul mulk oɗo ko sura daroytoɗo yeeso Allah yawmal qiyama o tefana kala julɗo jangaynoɗo mo ko aduna ɗo wakkili hunjimo gollitirimo ɗum ɗo tuyyoni en ɓural ko jangiren suratul mulk suratu tabara ko jangiren mo hunjoɗen mo ɗaɓɓen andugol ko honɗum nde tawno fi honɗum nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam no ɓe makiri non oɗo sura o daroyto yawmal qiyama o tefane an oɗo julɗo nelaɗo maki oɗo sura o accata himo tefanama ha Allah yurme ma o nadama honto aljanna firdaus sabu honɗum ko janguɗamo kon hunjiɗamo anduɗa nafoore makko nden ɗum woni go'o ɗimmum muɗum nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki oɗo suratul mulk no tawa e suraji hijabuji ɗin ka aduna ɗo no tawa e suraji yani no ari hadisaji ko sahabaɓe filli wondema nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam oɗo sura ɓe jangaynomo jemma kala jemma ɓe jangaynomo si ɓe belo no jangirten non qul auzu bi rabbil falak no jangirten non qul huwallahu ahad ayatal kursiyu e suraji go o fi howitagol jemma tiɗo hino tawa ɗi nelaɗo jangayno ɗin jemma si ɓe belo imma a hunji imma ko ya fontu janga suratul mulk woɓɓe namo tabara haray ko ɗum waɗi andugol ngol ɗo surawol jangangol wakkilo hunjo haysi ko feccere page on wakkilo ɗannangol ekkitangol kadi paykoykoy ɓe moƴƴitorangol bimbi si ɓe yaltude ɓe moƴƴitorangol jemma si ɓe walade ko très important enen mawɓe ɓen kadi no moƴƴi ka jange ngo'ol hunjoɗen ngol maɗum haysi ko yaji fontugol tun janga moƴƴitoroɗangol joɗagol yiɗugol ma jangugol ngol say wo say no okkamayo ngol tefano e yawmal qiyama kala mo qur'ana on tefano e yawmal qiyama Allah yurmetemo onada aljanna Allah dali ba'da auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim suratu wongol taho ngol wi'a suratul mulk simore fi laamu Allahu rabbus samawati wal ardi ngon no jange e maggol ɗo oɗo mulk ko laamu Allah ngon ko bawɗe Allah ɗen wona jangede ɗo teddungal makko ngal kanko Allah yani suratu wongol ngol innitirama laamu Allahu rabbus samawati wal ardi suratu wongol ngol mari ayeje 3 Allah dali subhanahu wa ta'ala tabarakalladhi yani tabaraka mawni teddi towi on hombo allazi on biyadihi mo woni e jungo muɗum almulku kala ko wi'ete ko laamu ɗo wona président de la république wonɗe wolde ko Allah wi ko kala ko wi'ete ko laamu komo okkori wo ko ɗum so wi nokku goo walillahumma malikal mulk
tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Malikal mulk, qulillahumma malikal mulk. Ko an yo jeyɗo ko wi'ete ko laamu ɗo Allah wi tabarakalladhi mawni teddi towi barki on Allahjo mo tawi ko e jungo muɗum woni bi yadihi on mo woni e jungo muɗum al mulku kala ko wi'ete ko laamu, kala ko wi'ete ko laamu. Allah wi wa huwa ko kanko Allah ala kulli shay'in e dow kala hunde. Si wi'ama kala hunde kala ko existi kon woni enen hiɗen andi fi ɗum woni enen en anda, sabu enen ko anduɗen kon e ɗuɗude ko hoore ndi leydi ɗo, hay ko woni kon ka hoore leydi ɗo fo en anda. Na non fere ko woni kon tahata sara sengo leydi ndin ka nder leydi goɗɗum no ton, na fere non ko woni kon ka asamawji dow ga en anda. Kono ko wi ala kulli shay'in e kala hunde kanko Allah qadirun ko o hattanɗo, ko o wawɗo, ko o marɗo pouvoir, yani ko o commandiɗo kala hunde. An neɗɗo on ko beru ko o faala ko wurata, beru ko o faala kon fofata. Jinnaji ɗin la même chose, si enen ɗon malaika ɓen la même chose. Si enen ɗo jinna e yimɓe e malaika woni ko beru wo ko Allah happanma ko ɗum ɗo wonata feƴƴi ko innete kon leɗɗe e kulle e goɗɗum goo, ɗum ɗon kan haaletake. Idan kanko Allah o wi e dow kala hunde qadirun ko o wawɗo. O wi alladhi ko Allah woni on khalaqal mauta taguɗo mayde wal hayata e gurdam. Ɗo noon karama ko ɓen ɓe wiɗen duwa wattande ɗo hakkil fota famen ɗo Allah no yewti en ɗo ko tawata ɗen hani wattande yili. O wi khalaqal mauta o tagi mayde nden wal hayata non so o tagi gurdam ɗam. Karama ko ɓe wi ko fameten ɗo ko Allah jantori mayde nden wondema o taguta ho mayde nden ha gasi so tagi gurdam ɗam, parce que feere ala, feccere feere ala, ko ma hon ɗum ko ma maaye. Feere ala, feccere feere ala, ko ma maaye. Sadaka ala, ko so atori mayde nden. Idan an ko famata an o wonɗo darugol ɗam fewndo ɗo jooɗiɗo ɗo fofude fewndo ɗo hendu Allah ndun hiɗa nemini nema Allah on andu ko mayde ma nden ada tagede si anta ho tagaɗa, si gurdam maɗan tagaɗa. Ko ɗum waɗi si kanko Allahu rabbus samawati wal ardi o inni en e aya goo kayfa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. O wi kayfa ko honno onon ɓeɗo yimɓe suusirton ɗum ɗo koye sura goo wonɗen na e suratul mulk ɓay tun haray no yiitidi e ko wonɗe yewtugol ɗo kon khalaqal mauta wal hayata. Allah wi e suratul baqara o wi kayfa ko honno onon ɓeɗo yimɓe suusirton takfuruna yeddirton, kayfa takfuruna billah yeddirton Allah wa kuntum on laatinoke amwatan ko on mayɓe. karama ko ɓen firgol oɗo aya ka khalaqal mauta wal hayata woɓɓe wi ko Allah jantoriɗo wondema o tagu may nden so tagi gurdam ɗan, parce que hay an neɗɗon taw ko tagaɗa hari ko a mayɗo, ko tagaɗa hari ko a mayɗo, parce que ado a jibinede hari konto wonɗa a anda. Pourtant kele wonkiji ɗin fou Allahu on tagino ɗi neeɓi hiɗi e place an e ɓiɓɓe ma ɓe jibinta ɓen e taniraɓe maɗa ɓen e ɓen ɗon ɓiɓɓe ɓen non on fof on taganoma neeɓi ɗo wallina e place ko Allah andi ko honto wonnoɗe. On faami. Idan hari ko ɗuwal kuntun amwatan hari ko on maynoɓe avant. Joni noon ɓay Allah non nde o faalano o wi honɗum fa ahyakum o wurni on o addi on ka leydi ɗo. Summa yumitukum hoti o waray on kadi toma ajara arani on. Summa yuhyikum on say kadi o wurnitaya on kadi ɗum ko suratul baqara wonde. On say noon wa ilayhi turja'un on say noon ko faade ka makko kanko Allah woni ko ruttoto ɗon. Idan ko Allah jantoriɗo andi tawa en taw ko mayde fuɗɗorɗa on say o wurnituma o warete kadi o immintinoyama kadi fi ñaawugol ma non sinata aljanna. Nam Allah daali kono ka suratul mulk ɗo o wi'i ko o tagiri ɗum ɗo o tagiri yani gurdam e mayde ko fi hon ɗum. Est ce que ko fi tun warugol yimɓe ɓen ɗuwakum o fi yo jarribo on onon tagaɓe ɓen o andina on yani feeñana on na kanko goye mo andi na de kanko fi yo andu ko fi yo ando fi ene yen faamu li yabluwakum fi yo ando feeña ayyukum ko hombo e moɗon ahsanu amalan moƴƴinta golle ɗoftoto Allah moƴƴina golle ko yamirako. Ko ɗum waɗi sabu ko tagiri ko gurdam e mayde ko fiyo sendodir hakkunde julɗo e kefeero, fiyo sendodir laaɓa ko hombo ɗoftoto Allah e ko hombo wiyata min je m'en fous. Allah daali wa huwa no kanko Allah al azizu kanko woni tedduɗo e laamu makko ngun al ghafuru
hertorɗo yafanagol jiyaɓe makko ɓe bakkatuji maɓɓe ɗin si ɓe tuubi. Al-Ghafuru suddowo junubaji yaafoɗi si a tuubi an jiyaɗon ko kanko Allah woni on. Allah dali alladhi kanko Allah woni on khalaqa taguɗo sab'a samawatin asama'uji ɗin ɗi jeeɗiɗi tibaƙan fawodirɗi hippodiri waɗi ɗi dalje on fami premier dal deuxième dal troisième dal asama'uji ɗin ko non ɗi woniri. Allah wi ko kanko woni taguɗo ɗiɗo asama'uji o fawidiri ɗi kadi o wi matara ayi ata non an neɗɗo on fiya andu bawgal Allah ngal matara fi khalqir rahman ayi ata immorde e tagu Allah ngun honɗum min tafawutin ayi ata immorde e tagu makko ngun kanko Allah ko wiyete tafawut koko wopodiri ko tawata wona ka hanunoɗo woni. Yani a tarata neɗɗo ha tawa gite makko ɗen kadi woni ɗon wona ɗon na ɗon ɗe dono placade. Exemple si tawino gite ɗen kaka noppi wonno noppi ɗin artiraka gite harayno ko erreur kono ndaru ko Allah waɗi kon o ndaari o wi matara ayyata fi khalqir rahman e kala ko Allah on tagi kon kala ko huuɓa yurmede on tagi kon ayyata ɗum min tafawutin ko lutodiri ko wopodiri kono haniri non tigi o waɗiri. O wi siɗa humpa ɗum siɗa faala farji'il basara ɓantu gite maɗa ɗe ndara asamawo on tijjito ndara asamawo on ɗo ko misala wonma piyande. O wi hal tara min futur est ce que a yi'ay ka asama dow ton kala nokkugo ka seeki ka waɗi erreur est ce que ɗa wawi ndarugol asama on ha wiya ɗo no seeki ma ɗo no manki ɗo no tekki ɗo tekka a yiyata on erreur musidɗo julɗo. Allah daali fi honɗum o wi summarji'il basara siɗa faala kadi si a ndari asamawo on a yi'ali siɗa faala ɓantito kadi subhanallah o wi ɓanto kadi ruttu gite maɗen kadi dow summarji'il basara karratain ruttu gite maɗen une deuxième fois ndara ka asamawo ɗum ɗo fof ko woni yewtirde an sa famali a sikkay tun ko haala sama kala ni ndarugol kambu ɗum ko honɗum non ɗo si Allah yewtay ka Qur'an onna ɗum ɗo ko wajitorɗum kono ko li ulil albab maɗum li ulil absar ko jomiraɓe haqqillaji ɓen famata pourquoi Allah ƴettani misal ngal waɗi ndarugol asamawo ko parce que sa ndari o asama depuis aduna on fuɗɗa o asama no ɗo o on fami en fo en artawɗen ɗum ɗo kono ha hande o dérangeali ha hande o pentiraka ha hande o kiɗɗali ha hande o changeaka subhanallah. Leydi ndin e tunude leydi ndin e marde nduggu a ɓandata ko yiya asama on inna hande ɗo no hoji ma ɗum ɗo no tuuni fi hon ɗum oɗum waɗi so jonnuma exemple ndaru asama on ndara est ce que ayyay asama on ka feeri o wi hon ɗum o wi sa waɗi ɗum a ndari asama on pour une deuxième fois yanqalibu ilayka albasar gite maɗen artay e ma'a o wi haasi an hara koɗe hoyuɗe yani koɗe huluɗe soyuɗe wa huwa hasir koɗe taƴiɗe kadi e yi'ugol kala ko wi'ete ko lutur woporo ton. Allah ko ninnugol ɗo sa ndari asama on a ndari tike anti gite maɗen a ndari tike a artira e gite maɗe yañanaɗa hersi hoorema par ce que a yiyata ton erreur hu ko ɗum woni wa huwa hasir ko e taƴiɗe yugol kala ko wi'ete kon ko wopodiri ton. Allah daali joni noon walaqad zayyanna as-samaa ad-dunya min cuɗiniri asama o hikkodirɗo e aduna on andi ni asamaji ɗin ko ɗi jeɗɗi ka jonnon o asama hikkodirɗo e aduna on Allah daali min cuɗiniri oɗo min labinirimo bima swabiha koode ɗe koode ɗe suti ɗen ɗo sa tijjitiki a yi koode ɗen jemma ɗe ko waɗira kon ɗe mari importance waɗuɗo ɗen kañum no andi ko ɗum asino ɗen ala hay e hunde ko Allah cika Qur'ana fop o yewti fiwata en jiɓo fiwata en majjo tay miijo ko honto ɗum wona kono ɗum wona waɗirede. Allah daali bima swabiha o waɗiri ɗeɗo koode yani o cu'iniri asamawu on bima swabiha ɗeɗo koode woni go'o o labini asamawu on ko ɗum woni mission koode ɗen. Deuxième man wa ja'alnaha rujuman lishayatin min waɗi ɗeɗo koode kadi honɗum ko ferorte shaytanuji ɗin hiɗon andi adunalaɗo sallallahu alayhi wa sallam hadi shaytanuji ɗin ɗi yahayno jinnaji ɗin ɗi yahayno dow gaɗi jento si Jibril no addude message ma si Allah no yewtude malaika ɓen ma si Jibril no yettinde nelal Allah e malaika ɓen ɗi yahayno ɗi jento ɗi nana ɗum ɗi adda lega ko duwa waɗude ko ɗum ɓe gollirayno yimɓe karama ko batinew jinnaji ɗi yewtaɓe ko ɗum ɗo watta jango ko ɗum ɗo watta faɓɓi jango ɓenna karama ko ɓen no andi.